So Amr bin Jamu radhiyallahu taala anhu naskanian nasadir adna pat kata wawataian ang mga mama layon papagunot ko Nabi sallallahu alaihi wasallam nagupapamangapad kugi ikat tidawa si isa Uhud na so Amr radhiyallahu taala anhu na tanto niya na miyasinganin akapakaunutian sa katidawa na so mga tao na pitiruiranon makakikiyas ka kiat tigiran sa usa sadir ka kepakai adikad munut siku katidawa ayam ya teru Amr bin Jamu na tanto atigin na piyaka rata-rata sa ginawa aso atigin so mga wataka na sungsiran sa surga nasa natigin at tutalim bagakaku atigin si Saulay so karumania nakabaya iyang pen akapakatidawa iyan ay penakabaya u karuma u Amr bin Jamu na makitidawa so Amr bin Jamu nataman saya penakabaya iyan na maperang so Amr bin Jamu ka anian maparuli so bantugan anian maparuli agyang kuto bantugan ubai miya balu apantag sa miya perang si karumanian sabab saan kawyati napitiru iyan si iki karumanian ay tigin Amr bin Jamu na dia kuat tigin pagkaparatea sa baso mga tao na bakayra na tigin pagpagerna sa kapaguno teka makitidawa masih kena tigyan na saka ipakelak o baka makaunot sa temuan itika tiro karumanian si iku Amr bin Jamu sunsukian na ganyan roo na emiyaso Amr bin Jamu na minggumaan na sumyangur sa kiblat na mindoa antunay doa Amr bin Jamu Allahumma la taruddani ila ahli Allahumma la taruddani ila ahli ya Allah na dia kung kaden paka pembelingan aku mga taalok rakan peruman ya Allah na dia kung kaden paka kasuya si iku pamilyaku sumiyong so Amr bin Jamu ku Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitiro iyanon lalayon na kanatigyan ya Rasulullah sisinganin so kaperang kasyahid ugay datigyan na so mga tao na pupuger na kweran aba kumakasung si isa katidawa si isa temuan hey Nabi Allah dia kanda nekeran so kabaya akan dia kanda nekeran so baya u ginawa akan pengening kurka ad pakaunuta kong kaden sa katidawa si isa temuan panginama kanatiyan ya Rasulullah samilalakawakan ko surga so sadira ayakan so Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitiro yanon ay tigin Amr na aden aujur ka dede na maratawon utitalim bagak katigin si Solay ugay na tanto niyan den ay tatagal taman sa piyangunutan sa kaniya no Nabi sallallahu alaihi wasallam miniugbuso Nabi sallallahu alaihi wasallam makaunot sa Amr bin Jamu si iku katidawa na so Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu na pitiro yan milak na tigiyan so Amr bin Jamu radhiyallahu anhu agi makitidawa apulalakaw sa kaniya na pagkabaya-baya gupitiro yan pan ibetat tigian aku Allah kapag kebaya-baya akan denat tigian sa surga na suisa ko mga watayan amama natutundog niyan so Amr bin Jamu na so ama aguswata na langon pagpagato taman sa langon sirandan niya syahid sa giyang kuto masa so dun so kiya nagaw karumanian ko kiya wafat yan aguswata yan amama na miyakat taling ama kaunot sa unta amagawid ko mga bangkairan namia panutula sudan so kiarurana ko bangkairan si iku unta na dideneng gena tagyang ko unta ditindigagyang ko unta kagiyapan kam magagayran na mapakatindigiran so unta oriano kia palibet ta iranon na di pamansung si isa Madina kasi ipasengur si isa palawa Uhud umanuman nagyuto ni pakeswa na diskanian sengur si isa Madina kabuden ben pasengur si isa Uhud nasukia panutula si iku Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam giyang kanan at tigyan na unta na isusugunang kanan apsuan yan bud na tigyan na pitiru at tigyan no Amar radiyallahu an kung masa kang ganat yan sa walay nasukaruman yan na piyakito ko niyan kung Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah na piyangan niya na tigyan si iku Allah asumasangur sa kiblat Allahumma la taruddani ila ahli ya Allah na dia kung kaden pakapumbulingan na ako mga taalok rakan puruman so Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitiro iyan
giyana natigian imala asaba pagiyan kana natigian na unta na sumyang ka uba panatigian antap si isawalay niyo. Inaw mga loksami nagu mga pagarami si kuwagama Allah ilayan niyo susi ngayong Amar ko kaprang salalan ko Allah kasububaya iyan udi na bubaya iran naguso panaguntaman iran pantag ko Allah gusto na binian na sunabi niyan imiyakat tulod ko mga sahaba sa kiniraw tiran sangkanan adaradat api ako uryano kapatay na Su'ama radiyallahu anhu na kabayan kabaya penuh Amr bin Jamu adi mada sa temuan nagusuunta na sumiyang ka ubanian balingan si isa Madina sulawa Su'amar bin Jamu sabab sagyang ko to panamarian nagupanaguntaman yan nagububayan sa kasyahid sa lalan ko Allah napiyangan niyan si iku Allah agyang ko to doa niyan aya Allah na diungkan pakapembalingan na si iku pamilya ko na upama ko ay tanong pagisi nagyang kanina betad tanoy manto na benda madlag itaw abat tanurun makinag ay gira pasingus kanian sa lalan ko Allah ay gira pakhurud si kanian udi na penjihad si kanian na madlag imanto ipangganat sa walay aaya doa niyan na ya Allah na dia kong kadan pakapembalingan na si iku pamilya ko